jumpa lagi bersama Muhajir Kalik. Ini kita mau jalan-jalan guys, mau sama keluarga, mau ke daerah Aceh Selatan. Dan di sini mana kamu Muncut? Itu ada Muncut adik saya, ada anak saya itu Sultan guys. Oke, kita ready. Kita mau jalan dulu bersama family, mau ke arah Aceh Selatan. Pokoknya ikutin terus keseruan hari ini. Lebaran ke-7 guys, ke-7 kita mau jalan-jalan, baru hari ini kita bisa jalan-jalan guys, kemarin-kemarin nggak sempet. Oke, ikutin terus keseruan hari ini, perjalanan saya dari Nagan Raya menuju ke Tapak Tuan. Oke, di sana banyak tempat tempat wisata. Oke guys, kita jalan ya guys ya. Ini masih di rumah. Nah, ini banyak perkebunan sawit, ini baru panen nih. Panen sawit, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini suasana di kampung halaman saya. Dan ini kita mau menuju ke Tapak Tuan. Semoga di perjalanan tidak ada rintangan dan capek guys. Jangan dimerengin lah. Apa ya tengah lo? Ini dia. Ini Bayu Ayu nih jelek ini nampak. Gak nampak. Tadi Bayu Ayu nampak. Yes. Selamat jalan. Inilah kampung halaman saya guys, yang penuh sama perkebunan sawit. Ini daerah Darul Makmur. Kita baru hari ini bisa jalan-jalan lebaran. Kemarin-kemarin cuman di sekitar sini aja. Jadi apa ini saya masukin? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
kita masih 1,5 jam lagi sampai ke daerah Aceh Selatan ya Tapatuan. Ini kita baru mau sampai di daerah Labuan Haji. Ya, inilah perjalanan kita. Cuaca mendung, hujan. Di sini hujan, di sana nggak hujan, di sini hujan, di sana nggak hujan. Pokoknya ikutin terus keseruan hari ini. Perjalanan kita menuju ke Tapatuan, guys. Lebaran ke-7 nih. Di depan ada mobil satu lagi, jadi kita pergi 2 mobil. Jadi orang tua saya nggak bisa ikut karena orang tua saya lagi kurang sehat juga tadi. Nggak kayak tahu. Kurang sehat guys, nggak mau jalan-jalan. Jadi tinggal sama ayah berdua. Jadi anak-anaknya sama cucu-cucunya mau lebaran, jalan-jalan. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe juga videonya kalau kalian suka ya guys. Pokoknya ikuti terus ini perjalanan kita hari ini. Hujan guys, hujan. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Kita singgah dulu di daerah Samadua. Air dingin ya. Mau makan dulu. Minyak kayak kena. Makan siang udah jam 3. Dan kita ini lagi ngopi juga dulu. Keluarga. Oke, nanti bentar lagi kita ke kota Tapatuannya, kita makan dulu. Nah guys, kita makan siang dulu pakai ikan rambu, ada cumi-cumi, dan ini apa namanya nih? Sambal. Dan kita mau makan siang dulu di sini. Indonesia bobo. Indonesia bobo. Ya, ada. Nanti kita ambilin ya. Ikan, cumi. Ayo. Ayo. Makan sendiri deh. Makan sendiri apa gua? Makan sendiri aja, Mak. Biar Nah, jadi kita makan dulu di sini bersama keluarga, ada adik, ada anak-anak juga. Kita mau makan dulu. Oke, mungkin video kita sampai sini dulu. Besok kita sambung lagi video yang lain. Dan ini kita di daerah Tapatuan. Kita mau makan dulu ya guys. Ikannya seger guys, langsung dari laut. Lautnya di sana. Dan di sini bisa berenang anak-anak. Dan kita mau makan dulu, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Saya akhiri videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, makan.